كلام ربنا على نور المصطفى كلام ربنا على نور المصطفى خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمنا خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمنا كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا kekalkan Al-Quran sebagai imam kita semoga kembali di dalam petunjuknya kekalkan Al-Quran sebagai imam kita semoga kembali di dalam petunjuknya kalamullah hidayah bagi kita diberikan Jibril kepada Rasul kita kalamullah hidayah bagi kita diberikan Jibril kepada Rasul kita خليد بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمنا خليد بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمنا كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا kekalkan Al-Quran sebagai imam kita semoga kembali di dalam petunjuknya kekalkan Al-Quran sebagai imam kita semoga kembali di dalam petunjuknya kalamullah hidayah bagi kita diberikan Jibril kepada Rasul kita kalamullah hidayah bagi kita diberikan Jibril kepada Rasul kita kalamu Rabbina ala nuril Mustafa kalamu Rabbina ala nuril Mustafa kalamu Rabbina على نور المصطفى كلام ربنا على نور المصطفى kekalkan Al-Quran sebagai imam kita semoga kembali di dalam petunjuknya kekalkan Al-Quran sebagai imam kita semoga kembali di dalam petunjuknya kalamullah hidayah bagi kita diberikan Jibril kepada Rasul kita kalamullah hidayah bagi kita diberikan Jibril kepada Rasul kita